नुंगसिरब इचिलनावसिंग अल्लाह की दमक मतम कायथोक्लबदी अचिन कोकनी हाइबगी मतांग लाकबो हदीस खरो पुन खंगमिनसि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमे अल्लाह ताला न हाइरि हे आदम की मचा मसूसिंग नखोय अयगी इबादत की दमक मतम कायथोकउ अयन नखोय की थमोयद मिखा पोंदनबो मचाकसिंग पिक थन्न पीनबिगनि अमसुंग नखोय की दरकार लेरंबसिंग अदु कोकहनबिगनि करिगुम मसी तौद्रबदी अयन नखोयबु अकोंब लेहलोय अमसुंग नखोय की दरकार ओइरिबिसिंग अदुसु लोइब नायहलोय तोंगान तोंगान बहदिस क्यामुक्त लाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरमी कनागुमना थवाई हक्चांग लुपना अल्लाह की माइकैदु ओनसिल्लब अमसुंग महा खक्तगी ओइना पुंसी लेलबदी अल्लाह ताला न महा की दरकार लेब खुदिमक पीनबिगनि अदुगा कनागुमना दुनिया की वाखलद लुपखिब थोक्लबदी महाकु दुनियाद सिन्नई अमसुंग हाय नंग नंगी दुनियागा कनाना ngambano yengzero हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु न हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरमी कनागुमना दुनिया खक्तद माय ओनसिल्लब मसी खंगना रोइब लमथुंगफमनि खल्लब मदुगिदमक खल्लग चटली थोक्लिब मदुगी वाखलतबु थमोयद थमलबदी अल्लाह ताला न मंगोंद लैत लाइरबगी चाररोय थकलरोय हाइबगी अकीबदु मागी ममित्त उहनगनी पैसा थोक्त्रब अमसुंग इनकम लैत्रबदी कमदौन चागनी हिंगनी हाइबगी अकीब फाउहनदुना अयाम्ब मतमदु वाहनगनी फंगदबदी तमखिब अदुतनी अदुगा कनागुमना हिंगबगी पांदम असि आखिरत थमलब अमसुंग मदुगा मरी लैनब थबक्की दमक्त युम थादोक्तुना चटलब अमसुंग मदुगी मैचाकसु लैरबदी अल्लाह न महाकु दुनियादगी माय लैथोक्प ngamhanbigani अमसुंग अरैब खरद पेनथोक्नब थौना हापीगनी लोइनना महाकी मनात दुनिया असि यामना चोपना लाकनी हाइबदी लाइबक्त तमखिब अदुमदी सोयदना फंगलगनी मरमदी हदीस कयामुक्त लाकई मवोतना मियोइबबु कोइथी थीबगुम रिजकनसु मियोइबबु कोइथी थीनै रिजकना महाकु थिरकलिबा अदुगा महाकनदी रिजककिदमक करिसु वासंदबा हाइबसी चोपना लाकप कौवी हदीस अमद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरमी अल्लाह की मनाक लैरिब पोसक अदुबु फंगे तालब अदुगा दुनिया की पोतसिंग दो वाखल थमदब मी अदुदी लौ उद्रबसु कोमना चागनी उहई हौब इंखोल लैत्रबसु मरांग कायना चाब फंगनी अल्लाह द थाजब थमलगौ मागी रिजक फंगनब होतनरबदी आसमान मरोन तरेत अमसुंग जमीन मरोन तरेत पु मागी रिजक की दायित्व पुहल्ली मखोयना महाकी रिजक यौहन्नब ngamजरिब मखै कन्न होतनै हलाल रिजक फंगहन्नब होतनबदाव खजिक फावब कोमथोकप लैते हदीस समदलाकी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु न हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिना की मस्जिद त वास तवी मदुदा अल्लाह की मतिक मगुन थागलब मतुंगदा हाइबिरमी कनागुमनो दुनिया खक्तगी खल्लगी हिंब तारबदी अल्लाह न महा के पुंसीद शांति फंगहलोय अवाटपगी अवाटप ngakta लैहल्लगनी अदुगा महांग पामजरिब दुनिया अदुसु मराइबक्त तमखिब अदु खक्ता फंगनी हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु न हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरमी दुनिया की मतुंगदा कोइना इन्नरिब मिसक अदु अल्लाह ग करी मत मरी लैनद्रबनी अमसुंग मुसलमान सिंह की फनबगी वाखल खंद्रब मिसक अदु मुसलमान सिंह मरी लैनद्रबनी दुनिया की कानब खक्की खल्लगा मसाबु मिमांग चोपहल्लिब मी अदु अइग मरी लैनद्रबनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरमी पोटलम मरी लाइबक थीबगी खुदमनी मदुदी अहानबद पी याउदब मिट हाइबदी मतम अम फावबद अल्लाह की अकीब पोक्तुना पिरांग सिंथद्रिबा अनि सुबद अकनब थमोय हाइबदी मसागी आखिरत किदमक नत्रगा अतोपगिदमक खल्लगा पुकनिंग द नुंगसीब फावदब अहुम सुबदा आशा यामना चावब कुइने हिंखिनि खनब मरी सुबदा दुनिया पांब हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु न नोंग मियामद असुमना वारकलम्मी हे मियोइबसा नखोइना तौरिबसि करिनो
aina ui madudi nakhoi gi narakta leiramba ulma singju sikhiba maramdagi nongmagi masing hantaragli aduga jahil singna ilmatam hoge haibasu khande alim sing sikhiba maramdagi ilma mang khidringai dau ilmatam horo mamai thangdadi nakhoi bu takpi tambi gidaba mi phanglaknaroi aina nakhoi bu uba phangi madudi Allah na pigani haina daita lobi khraba posak adu tansinnabagidamaktadi yamna mi howi aduga nakhoi gi daita oiriba posak ilma amsung amal aduna nakhoi na manghalli aina nakhoi gi manungdagi khwaidagi phattaba miyoi singsu uba phangi makhoi adudi zakat pu zarimana fine piu haibagumna khalli namaz bu matam hendok halaga soli amsung Quran sonbadusu thawsadi Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibirami kana gumna dunya bu nungsirabadi masagi akhirat manghallabani aduga kana gumna akhirat bu nungsirabadi masagi dunya bu manghallabani aduna matam kharagi oy posak adugi mahutta lengdana laigidaba pot adubu hena lumna khallu dunya gi punsidi yamna sanglabasu loibnai amasung mal sal yamna leirabasu nongmadi soidna khuttagi nanthokhragani mang takhiba oirabasu natraga sirang narakpadagi oirabasu tangai fadna khaina khragani aduga akhirat ki punsidi loibnai de magi nyamat singsu lengdana laigani miyoibna khajiktang khanthabang hamlabadi lengdana laigidaba potsak sing adubu pampham thoki ngai haki oiba posak sing bu koitan tanabasi gyan yaudabagi aroiba thakni aikhoi gi gyan losing ponwak pungmang mangkhri aikhoi na dunya pamliba sigi pramandi station gi waiting room do rail gari lakpa ngai ringai do waiting room adubu makhal makhagi leiteng tawduna phajahan bagumbani madugi mahota mayum yauraga kanuragaba potchai sing amasung langphai gi chengjen sing thorang tawbuna mahangonda kanagani mahang mahaki mamal yamloba matambu mafam aduda koi sandura leithoklaba mahaki potchai singna ichai chaiduna thamlaga waiting room adu chamthok khotoktuna furniture singbu mafam chana chana thamnaba hotnaduna matam manghallabadi mahaku kari haigani masigi mathakta amuksu mafam aduda yanaba mingsen Thianaba scenery na singbagi picture sing leinaba hotnarbadi mahangondagi hena gyan tadaba misakasi leiram khigadra hadis asida dunya gi apamba thadoknaba khanghalli maramdi apamba nungsiba haibasidi onthokna sathiraba posak amani kanagumana karigumba pot amabu nungsiba horurabadi tapna mahaku posak adugi oihalli maramasina dunya pamba misak amano afaba amal khara tawzirbasu dunya pamba amasung nungsibagi mahu aduna mahapu soidana amangba khardi oihlakani loinana tapna akhirat ki thabak singdagi komthorakani buzruk singna haibirami dunya bu pamkhra mi adubu taibang pal sida pir mursid pomnamakna pullabasu hidayat tawbu ngamloi matawasumna dunya bu thadokliba amasung tukkachariba mi adubu miyot minai tawwa ponwakna pullabasu lamukna hanba ngamloi hazrat bara razilahu anhu hai huzur sallallahu alaihi wasallam na haibirami dunya da masagi apam sing thunghalliba mi adu akhirat mahaki apam sing thunglaroi aduga ina kaira khunba singi fizel laitengbu mi horiba mi adu sangsar pumbagi ning thawai biriba mapu mahaki manakta achopa mini haina lawi aduga leizabadu da penthogliba mioi adudi jannatul firdaus ki awang ba thakta leifam semjerabari Allah Ta'ala an hai zikrib hadis khar asidaw ekoi khuding mapu amal tawbangam gi pangal thawna happy bo oisunu